Akenya nĩ baritĩte maoni ngũrani gũkonia siasa na ũtongoria nthigũrũ-inĩ ya Kenya kagitene gaka bamwe bakiromba thirikari kuthikĩrĩra kĩrĩro kĩa mũringi kura kĩrĩgwitia kwa ngarama ya ũtũro. Arĩa bangi nĩ barombete ũrĩa warĩ mũnini wa rais Rigathi Gachagua kwenika mũrutĩra jwa gĩsiasa na gũtiga kũrita mĩario ĩrĩa yombĩkia kunjĩra ndwa nthigũrũ-inĩ ya Kenya. Martin Mugambi na Nteto Eji. Rĩrĩa cia nthigũrũ ya Kenya ithiĩte na mbere kũgwata mwanki ya akari mwanya kuma gũntũ mwanya ibarekeretie mauge ngũrani igũrũ ũrĩa ũthii na mbere bwa ciaca ino. We are receiving too many talks. Kuongea tu without getting actions. So I'm appealing to the government. Let actions speak louder than words. Tũkĩaria nabo bamwe bao baugĩte thirikari nĩ batĩri kwithirwa ĩkĩthikĩria bũra mũkenya kwenda na bũra kuga. The government has been branded as a government of lies simply because they don't stand on what they say. Ile kitu wanasema lakini haifanyiki. So we want to say this government for the few years they are in office, before maybe they are injected out or maybe they retain, they should change this trend of speaking too much. Baba bakiongera baugite wana utumiri bwa chikari kagita kugwata atongoria bakithirikari kabo kureta mpaga itari na gitumi kiria Karim. Tafadhali ni andi baiso mauntu baba magutuma raia barua na polisi njira iwete kuthi wega hata kidogo na mauntu magutuma na rais wengwa akamenwa ni antuburi akona ni atakati mtu kwelwa na atakurutha nuntu tariwo gutiro wakinya wona polisi ngari yao imperi ya DCI kwethia ngari ya DCI nuntu umwe wina maruru zaidi nuntu muraio rira akathi kugwatwa twinde baraba muraio tukambire ku support muraio twenambire kumena rais juzi no kuona mugundo bathiete nara ni mu askari waringirwe na mugwe gintu bangiomba kurutha baraba kwandu baisana nibekarende amwe na bubo barabange baugite thirikari ninenkerwe kanyaga kuruta wira atugigakinya mwanka wa 2027 no bagatuire tua. Okay, thirikari ni alu ya William Ruto tokele ndoku sababu kuna changamoto mingi. Mimi ningeomba tu apewe muda maliza kazi atekeleze jukumu lake. No miaka no iretigarite kiendeke na Ruto ne batutindike ogu batutindikite lakini bazali mauntu metu manao baturondekere masinana tu barabara tatu nambi no toliwana gotento no mbito barurire bariuga wana urare munini wa mutongoru wa mugongori Rigathi Gachagua na bateri kwithirwa akinyinya kana nkinya kuthiria buruchi ya chachi ampatho ira bakuga na gutinda gucinyagia kiri kaunti cia Kirimara. Ndala ideria Gachagua nkona wene kwenkeda nuntu dirikali tendo kununtu twala idana masinani ne nkona ng'ombe ni sasawa kawa ni sasawa kwa gunte kwana kwena dina no katotindikanete ogununtu otiomba gotue kalo kugatue kagweo nge we onokerwe na mujie otiomba gotue kalo ati kugakinyare no mwanka wirwo okang'ang'ana kwa gune nkona dirikali etero ketie sana. Gachagua tiga na siasa na ambia tiga nayo na ni siasa mwelo na antije mwela ali vice president oteke atonia mwele uka watu na 113 na bado no tuendelete nambe tena na siasa 2022 2023 2032 ni agashwa siasa na tukamudu. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara. Bitagwa Martin Mugambi.